Ngicela ukunazisa ngalo mcimbi kaJumbo ozokwenzeka eDurban Maduze 28 February 2026 khona ePlayhouse. Ngicela ningeseke ngane zakithi. Ngingajabula kakhulu uma ningaba khona. Ngiyabonga kakhulu. Post lapho elibhalwe uJumbo ku-Facebook ebuya live ezobe ise-Playhouse lapha eThekwini nge-28 zika-February 2026. Wabuya uKhuzani naye-ke wathini-ke, hayi Jumbo ayi usimemezile umfo kaGoba Msenge. Right, injalo-ke indaba-ke siyamazi-ke uJumbo kakhulu lapha ekusebenziseni kwi-gospel, is a gospel artist kahle kahle uJumbo ucula umculo nje we-gospel and unama-awards amaningi endimeni ye-gospel. Kodwa uyavela ngapha kumaskandi nasemcimbini wamaskandi ngenxa yokuthi u-versatile, u-flexible, uyakwazi ukuthi yena aphefome gospel aphinde akwazi ukuthi aphefome ney'ngoma zikamaskandi ngendlela yakhe asuke enza ngayo. Lokho kumenza ukuthi yena abantu abaningi begcine bemazi, bemu-understand-a, bemthanda, eqasheka nasemcimbini because i-performance uyayishaya uJumbo akadlali. Ubejwayele ukuthi yena aphefome ngengoma kaKhuzani, kodwa-ke uyaphefoma nezinye-ke iy'ngoma zabantu abaningi abaculi bamaskandi abakhona endimeni. Akusikho ukuthi uphefome kaKhuzani kuphela, ukuthi bekujwayelekile nje ukuthi benokuhamba noKhuzani ukuthi uyophefoma or emcimbini owodwa ufike ubeshaya lezo ngoma lezo and ubeyishaya kahle kakhulu. Ilokho-ke okuhle-ke nokuhlukile-ke ngoJumbo. Siyabonga ukuthi uJumbo naye finally kuze kuthiwa athole ithuba lokuthi abe ne-event or abe nomcimbi othinta yena njengomculi we-gospel osenza isikhathi eside khona endimeni. Side-ke isikhathi-ke uJumbo ekhona. Unama-awards amaningi awawinile laphana-ke kuma-Crown Gospel ayephethwe or umqondisi wawo umama osuwadlula emhlabeni, uMama Zanele Mbukazi so Khambule. So siyazi ukuthi yena-ke wadlala indima enkulu kanjani ekuthenini akhuphule umculo not kamaskandi, umculo we-gospel. So siyathemba ukuthi kuzomuhle kakhulu. Amathikithi ayatholakala-ke njengoba nibonile-ke ama-general no-VIP 250 and 350 and i-event bathi uqala ngo-5 p.m. Futhi-ke abantu kumele bey'lungiselele bey'hlinzekele into enjengo-transport. Abasuka kude bazi ukuthi bazolala kuphi. Right, injalo-ke indaba esizoveza kanje. Lokho-ke sesimemezelo leso esenzakalayo lapha-ke ku-gospel-ke. Kodwa-ke ngithi uJumbo unokuvela kumaskandi kancane sithe naye siyithinte-ke indaba yakhe enze kahle ngaza kwethu sizodibana ngokuzayo. Sezonitshela-ke ngomunye umsebenzi khona la kwi-Into First Soweto TV. Ngiyabonga.